Manekab Jehova akotok eng kainetab Jesu ale chamgei. Wamune ngui tugul olomitei. Kongoi ngokwek cheokere ak cheokose ng'oliot nebo betutab rani. Kongoi kora amu boroinwek chekonech Jehova siketestai kinetkei ortinwekyik. Kimache kesa sikobit kiro logoiwek chemiachen. Baba Jehova nesobei, ndoiwech ng'oliondeng'ung eng tamirmiriet netilil eng kainetab Jesu Yetindenyo. Amen. Betutab rani kemoche kiro ng'oliot amu yekiking'ololi tugul betut age kole kokiking'alale akobo kayanet. Ako ng'oliotab kayanet ko ki ng'oliot ne inegei eng biik cheiyoni logoiwek chemiachen. Ngiyan logoiwek chemiachen kiityinech imanda eng kayanet. Kimokwech achek tugul keeku koonik. Kiyoni tuguk chemakikerei, tuguk chemakisopsopi. Kiyoni kiptayat Mungu nemi. Ne eng koyonik ko ki age tugul. Lakini biik chematinye haja anan ko bororiosiek chemamach konde maanane akobo Jehova kotebe kole moche koune, shape nenyi koune, birir anan tui, koi anan nwach. Lakini achek biikab kayanet kiyoni Jehova nesobei, ne tuguk tugul che ng'ong'otin chemi ng'ony, tuguk chetogu ak chematogu. Ko eng kayanet kingen kele yoindet ko Mungu amu mwoe ng'oliondenyi kounoto. Ara betutab rani bikyok kemoche kiro ng'alek cheechen akobo Kayanindet ak Katerteret. Katerteret ko kito nebo let. Yekakiterter ak yekakemuite ak yekakikilgei ma eng borwek eng ng'oliotab Jehova. Yekakecham ng'oliotab Jehova kotepto ortinwekyok, kimong'u Jehova eng ng'oliondenyi. Kebendate eng ng'oliondenyi, ketebi kou ng'oliondenyi, kiyan koek ng'oliondenyi kiy age tugul eng achek. Keeku katerterik. Betusiek chebo tai ko kicham ngoba biik luget, ko ngoitu luget ko kokobor tuga. Kikibendi komostab Cherongo anan ko Kong'asis anan ko Murot Tai anan ko Katam. Ang'alale biikab Kalenjin kitinye warriors chebendi luget koboru tuga. Nga melen encourageni kiyoto kebor tuga. Ma nguno komwae atkinye amoche akon mfano nebo biik chekaba luget. Ngowekse eng luget ko kakoket tuga anan kobwone gaa ko kakoterter eng kito nekibendi amu kikibendi ak silaha tugul. Tinye chito long'et, tinye chito ng'otit, tinye chito kipchabonik, tinye chito motyet. Motyet ko kito nekindoi kipchabonik orit. Kikoratkei chito iboti amitwogik chekitisotegei. Ko kingowendi chito luget kowendi nekikoratkei pkopinin. Akowendi eng nyiganatet akotinye kamang'unet kole aterteri. Ko kingowekse eng luget nekamanda kobwane ngomi bitet age kole ketoi kenai kele orochun kakoit biikab luget. Kotoi kotienso chepyosok ak keboiboitu. Ko ngotokosungoling kotiendos tiendo nekilen hogoiyo hogoiyo hogoiyo, tienwogik chebo Katerteret. Kobwane ngomi oret ketigil simenyokotuiyo ak biikwak ako kokoba pkotumda korotik.
kikikanye kot kosir ye kakechopchi kikerke ak ribbon no kitile ing makasit ko kaketis kisere yat ak ketis ndisisiet nekibo wakati ule kobwa gaa ko katerteri ak inyokigaskei ak keboiboitu inga imuchi kolit boriet alak lakini kiitu gaa ko katerteri betutab rani chekitupche ko kamache keng'alale katerteret nebo logoiwek chemiachen eng lugoni kitinye luget nebo kimurtoiyot kero eng yu eng kitabut nekibwote ng'atutik ikose komwoe ng'oliot neuni kitabutab nekibwote ng'atutik 11 koite 22 komwoe kolen amu ngorib eng kakiletab gei ng'atutyoni komugul kang'atak rani oyai ocham Jehova kamuktoindeng'wong obendate ortinwekyik tugul akonamgei ak inendet koon anyun Jehova bororiosiechu tugul eng taing'wong akolul bororiosiek cheechen chekimen kosirok bunchinok oldo tugul olotieche kelyekwok koboch ong'atet ak Lebanon koboch ainonoto bo Yubiret akoi nyanjet netokyingei ole roroktoe asista oloto kiwoteng'wong ngirong mepit kokeker Lebanon ak iker murot nebo komostab katam iker ong'atet nekitebesit komosta nin age ko kebebertab bororiosiek komosta ni eng komostab Cherongo komi ole kekure Lebanon eng meto nebo mepitab Afrika ako tai eng kambaut nebo mepitab Afrika nekikei metit ikere itokoste kole ikere nyanjet neo eng komosta no kamache amwa ale chekitupche kikiyomis lagokab Israel kelechi ngotokas ng'atutyoni akorib kobunchinok kebeberwechoto tugul akoi oinet nekotokyigei komostab Cherongo kebeberwek tugul kote kotiegei Jehova kote ko katerterindet ko inendet netinye kamuget noto ko kaiyan Mungu katerterenyo bikyok komatiegei ole te banyek cheketinye matiegei ole te karik cheketinye matiegei kele kingen netya luget ko luget lakini lugeni ko luget nebo kimurtoiyot luget nekiterteri koimutik chekibune nguno kero eng kitabut Johana nebo tai kitabutab Johana nebo tai komwoe kolen 5:4 ikose komwoe ng'oliot neuni kole Johana nebo tai 5:4 komwoe kolen amu age tugul nekikesich eng Jehova koterteri ng'wony ak ni ko katerteret nekiterteri ng'wony noto kayanenyo nekikesich eng Jehova ngomakisikyi eng siget nelel keswekab kipsengwet ker Johana agenge koitet ko 11 komwoe ng'oliot neuni keker tuwai ng'oliondoni komwoe kolen kale
Kaitet 12 kole ako tugul chekitach inendet ko kikikochi kamuget koik lagokab Jehova, ichek cheiyoni kainenyi, chekikisich ama eng korotik anan eng maketab borto anan eng maketab chi, ako eng Jehova. Ni ko sikisiet ne lel. Adam ko kisichech eng borto. Kinyokesichech kokeny eng Kristo Jeiso ko sigindet nebo oeng. Kikisichech kiptamirmir. Eng notok ko kikoterterik kot kote. Amu tuguk chechok ketungulioni kobun orit. Maba borto barak. Akot ndachifukan borto ne barak. Anan kochur. Anan kotiol. Anan kobel maat. Ketinye biik chekoterterik. Kiwa John Asmat. Reformers. Kikibel ipkoi korek. Choku koterterik. Chekikure heroes. Kikere koterterik chechang reformers. Chekiruyo kotelele ng'oliot. Ako ng'oliot inegei. Kitinye akot Jerome. Kitinye reformers chechang. Chekiterter. Chekitonone imanda. Shadrach, Meshach, Abednego ko kitelelso eng logoiwek chemiachen. Akot ko kakolumda laitoriat ng'atutiet nebo kingurukyi konomwo. Ko amu kitinye ng'oliot. Ako ngen kole mwoe ng'oliotab Jehova kole amesa konomwo age tugul. Anan ko itondab kit age tugul nemi barak kipsengwet. Anan ko nemi ng'uny. Anan ko nemite nyanjet orit. Kotelele ng'oliot. Ako tiegei ng'oliot. Ako tepto ng'oliot. Akoi kewir ma. Kimong ko koterterik. Kimong komong'u arubut nebo maat akot eng borwekwak. Kitom kokere kebele alak asikomong. Lakini kitiegei ng'oliot inegei nemugul nekilen sobei nebo imanda eng kayanet. Ako kisoru nemuitoi akoi kokesunet. Kesoru kotelele ng'oliondonoto. Akoi maat nekakibirchi kwenik konyil 7. Complete. Ipkoi ng'etetyot nebele kotoktokan. Lakini kimong biikab Mungu. Ndekose koelesoni baadaye koelesoni Nebukadneza kong'alal ng'alek koshangaane ako kwong'e laitoriat. Ndekose koelesoni laitoriat koelesoni koshongoni kole kamuitae akoi maat amu Mungu nenywa neiyoni netiegei. Chekitupche kikoterterik. Ng'oliot nekakitach komelen abere terter. Ng'oliot neteleli eng sobetab chito eng nyiganatet tugul. Akoi ngoek chekoek ole kalit ng'uny. Ikere Stefano kokutuny akokur Jehova. Ako kikimongchi ngoik akelach. Kelach kiturenchi koik. Let konyeker kipsengwet komatakeete konyekchi koro baunatet. Ako kiker kotononi Kristo. Na inendet nekakiborchi amu imanda nekitelele. Ya kakoit kipkeikeut komaitinye kerek. Kokiyan akoi mwisho. Kiteleli imanda akwo akoi kiborun imanata kele ami meterteriote. Ami kobote. Chekitupche.
kamache iro Paulo ini nekingalal ngalek chechang akobo ngoliotab katerteret kiterter. Kero eng kitabut Timotheo nebo 2 igere ngalek chekakisir eng yu, ngalek cheechen. Kongalali kouni kole Timotheo nebo 2 kongalali eng yu Paulo eng siret kole kangosirchin Timotheo ngalechu kongalalchi korok eng kitabutab Timotheo nebo 2:3 koite 10 kale ako isub inye kanetisyenyu atebet kit ne kale ako kiisub inye kanetisyenyu atebet kit ne atokchinigei, kayanet, muitaet, chomyet, muitaet, eng usisyosiek, nyalilwogik. Tuguchuto che kibwonjo eng Antiochia ak Ikonia ak Lustra, kiamuite eng usisyosiek choto tugul ak kisorwo Kiptayat eng choto tugul. Tesetai Paulo ndekare kongalalati isubi igere ile nyalilda nekinyor Paulo ko netegemeane kabwatutik chik inegei, ole kimuitaita akobo logoiwek chemiachen akobo Jeiso nekitach nekituiyo ak inendet eng oretab Damascus akoruse metit neemti nemami helmet, korus koita nesobei. Let koteb eng ng'ony kole ng'oni, kolecho Jeiso neichichie. Uroni kakonam usisiet akot akine amu ikase logoiwek chemiachen komwoe kole kakekonin akot akinye ibun challenges choto, usisyosiek, nyalilwogik chekibun Paulo, lakini kityemei komurtochi Timotheo ngalek cheu choto. Kolechi koboikoi lakwa ko kingen sirutik chetililen cheimuchi kokimitin akoi yetunet eng kayanet nemitei eng Kristo Jeiso. Koite 15. Kingen sirutik, mami ki nekonech kiterter bikyok kobate ngolyo nesobei. Amu ngitestai ikase kole bunu kabusetab Jehova ngolyondonoto. Ngolyot neketach komaterter ako ngolyot nebo katerteret neiterterisie. Kero ole kasirta Paulo eng kitabut Timotheo 4 ikase kongalalchin Timotheo kolechin kangatin anyun en taitab Jehova ak Kristo Jeiso netun irwokyin chesoptos ak chekikobek ak eng togunenyi ak eng baunatenyi amde ngolyot choboke betut nenyolu ak eng betut nemanyalu, itikon, kerkong, ikil eng muitaet tugul ak kanetisiet. Amu nyonei betut nematun epchini akot kitikin kanetisiet nebo imanit akotinye itik cheiututos, yumchingei kanetik cheisubi magutikwak akoesioi koepchi it imanit akomasta kosub atindonik chebo buch. Akoribkei inye en tuguk tugul, muite eng nyalilda, yai boisietab iman, amdaetab logoiwek chemiach, yai boisieng'ung kosulda. Paulo nekochin kamang'unet Timotheo komuita eng logoiwek chemiachen akwai boisiet kwai boisiet eng kakiletabgei tugul nebo amdaet amu bwone betusiek chematun epchini akot kitikin kanetisiet nebo iman. Chekitupche kibune changamoto yekakiyan ngolyot akemokenech kemwaite ngolyot makoi kitepte
amu ngetepte kobesen amu kitinye kilejin aboyone chepyoset nenyo kale bonin kimwoiwo akobo bonik melen kang'alale akobo bonik kale ngotepto busurek kale komutai koimi busurek choto kotindiny konyek kolia alechi kalia nguno sikotindiny konyek kole amu mabanda melen ang'alale bonitwokik ale bo maana amu mayoni ale is kityo kimwoiwo chepyoset nenyo chu ko logoiwek chemiachen ngomakiamde kimokinich kale alechi kiptengekiot ime ko ngomemwochi ngomebitechi kiptengekiot komee ndengektanyi lakini amokinin korotikyik chekitupche kimokinech ng'alechu ui tugul oleketiech ngitepche ng'uny ing benchit akonyo chito nekonyotetkei mwochi ng'alek yo ng'ololdosi ak ofisaek alak ngot ko ii ofisayat mwochi ng'alek yeitinye choronok chekatorion grade ing simeng'ung tos choronok kityo chebo simet anan tos tun pakererit komengen Jeiso ako kimi simeng'ung iyoitoi ano budget kotiro ile biik che choronokuk kokanai imanda chekitupche ker ng'olyondoni kale Paulo eng kitabut nito bo Timotheo kale amu kikoito nguno ako kakoit betusiek che awendi kiayai luget nemie kakesu labatet kiarib kayanet kobochi nguno kakekonorwo kutwet nebo imanda netun kono Kiptaiyat kirwokindet nebo imanda en betunoto ako maanegei ako icheket tugul akichek chekikocham togunenyi kiayai luget nemie kakesu labatet kiarib kayanet kobochi nguno ko kakekonorwo kikerano Jeiso kikerano Paulo sikole kakikonorwo kikichomchi kopenetreten kabwatenyi ak kayanenyi kot koker ng'echeretab kondit akoker Jeiso kokanam taji koker taji anan konorwet netun kikonori metinyi netinye kechei taji la uzima limewekwa tayari mbinguni taji la uzima limewekwa tayari na Yesu nenyo kipsengwet chekitupche ngot ketiegei ng'oliot kiterteri amu ng'oliot ako katerteret koma nenyo lakini ng'oliotab Jehova nemi mugulelwekyok ak inendet ne ng'oliot ne noto ko Kristo Jeiso nguritinyo ko katerterindet kot kote amu kiterter eng Kalvari akobo achek yetun mong ak yetun ng'et ker ng'olyondoni kitabunep Korindoek kong'ololi ng'oliot neuni eng Korindoek 2 nebo 2 4 koite 8 ak 9 komwoe kolen kale kinyalilech eng komasta age tugul ako makikichech kitoptopeni ako mabetwech kamang'unet kionwech anan kisochech ako makibokoktoech kiwirtoech ako makiborech imuchi kekwetin kewirin ng'uny lakini makiborech koite 14 kole kingen kele inendet neking'et Kiptaiyat Jeiso kotun ing'etech ak achek koboto Jeiso akobartech koboto tun king'etech koboto Jeiso kikonekteni Kalvari ak betunoto immediately neing'ete ko connection kokinomyo betut neking'ete Jeiso kotun kikerei waves tugul chebo ng'etiet
atya kibartech Jeiso nekielezoni kole ni kwanum ni Arap Nabei ni anum bunu chu cherongo uroni age nekit kibartech kobotok achek chekikitach ng'oliot koboto ichek chebwonei kotoche ng'oliot koboto ichek chekikakotach ng'oliot chekiruiyo en ng'oliot kotun kibortoech en bounotet nenyone kokakiterter ng'weny kokakiterter emoni ker ng'oliondoni ndesomoni en kitabut Korintoek nebo oeng koitet 14 ikose komwoe kouni kole 2 koitet 14 komwoe kolen ako kongoi en Jehova neimutotech kotugul kibelishe en Kristo ak kobortoi nyamdutietab naenyin en achek ak en komosta agetugul Kristo nekonech kibelishe en Kristo Jehova nekonech kibelishe en Kristo katerterenyo ko Kristo Jeiso kiterteris Kristo sikiterterishe akichek kimwoe kele makwanet nesobei ako Kristo nesobei en ane boisiet nekiyai Kristo koborochin tulwetab Calvary ko kikiborok kiy agetugul kilen it is done kikeyai kiy agetugul momi kiy nekitotokeyoe ko kikiyai kiy nekitotokirekebishoni ko kikirekebishan kiityech imanda akinde tik keeku koterterik akinde tik keng'ochech en ng'oliot akinde tik noton amune sikole kitabutab Johana mowendi kapkirwok kakomong en meet komongchi sobondo amowendi ole miten kirwoket kitinye advocate ne trusted chekitupche matinye boroindo nasomone tuguk alak chechang kilyon sisoman Romanik 8:35 akoi 39 ng'o neitomi itomech setani lakini kikiterter en Kiptayat Jeiso ng'o noto ikikyin kikitiachech nenyo kipsengwet ndesomani Efesoek 6:10 akoi 17 ikere kolen olach karik tugul chebo luget taborwok betut age pichait nebo helmet nekikilach ak karikab teget ak tukchot tugul melen chebo ng'weny nguno king'olole akobo atebetab kayanet eng atebetab bortong'ung kamoche amwa ne kitabutab Ng'ang'utyet 3:21 komwoe kole inendet neiterteri akochini koteb koboto ing ng'echerenyu nebo laitornatet kou ye kiaterter aketebi ak Baba ing ng'echerenyi kikiswichinech akekanabech ipkesir lebolitab malaikaisiek akoi ng'echeretab konditkab Jehova ter chito kikiayech ing itondab Jehova kale kimwochin kirong malaikaisiek kolech kaieku ole kichamda Jehova ng'weny koter tanyo kebendi detail lakini chekitupche amu saisiek kamwa kora eng kitabutab Ng'ang'utyet 21:7 kole inendet neiterteri konyoboni tukchu chechok tuguk tugul chekikechobwech kikechobwech age tugul ako chechok amu kikoterteri koboto Kristo eng logoiwek chemiach ngiberurok ngondoiwok Jehova nenyo kipsengwet ikaskei ikoterterindet eng logoiwek chemiachen Bwana asifiwe tuombe Baba Jehova kongoi amu logoiwechu miach chebo katerteret chekonech kiterter ng'weny yekakimeng'isie aketepte ng'oliondeng'ung koi koterterindet eng achek akolu lapkeiyeng'ung eng achek akeeku lapkeiyetab ng'weny akochamchamak atebosiekyok akobwonchi chechang yetunet ndoiwech ndochi kastoindet ak kerindet kwang makeng'ung en tugul amu kitienengei amu kisoin eng kainetab Jeiso yetindet nyo amen amen